Kapatisi TV. Kabul, Kamashin kabalas nakarpang kabakhamskem, khamstet, khamklan, batbaduna bam umpnya. Ya. Kinoelam Jonga Federation of Khasi Jayantia Angaro People Birki Unit akar fu atuk rusaw arajar posan kelit punya kendo yu executive engineer Jonga Tanah PWD Road Nongstoy dan kebentaban ujor logo jimpentre torti ke surok PMGSY tenong klau Birki Dolon. General Secretary Kaseng musamla PL Nonglat habe kerem ikilat patai kubor loong Pakaseng kelalap dan lagi jongki kemat ya kejing pentre torti ya ketika surong da kontraktor hake jele jurep hakakan rute urusaw arajar arpusan. Ulong ru Pakaseng keladawa yu executive engineer katanat PWD buun shimkia empat bentuk larlam dan babatha yu kontraktor wa pentre ya surok buun da tre baha kenam kejing pentre ya surok kenam long kebasep Lamnar na ane kono Wala na beli. kalau for simen bar da yu ne ka hap taw sagana finishing matir ka thi taw Kabin layok kajing ujor. Lalu pajak jong kan jong pinong song senong. Yang juga seng lalek ban jurip akan rutrik. Yung benai besikau mentau usnam arpo ursan balap kajing tray kalong sya ka baterti. Menurut kata kaseng lalek banyak kenduk menta kasmi. Akmat jong executive engineer jong ka PWD Road division Nongstoy. Bat haringkat ajing don lang jong isar FDU bat alur kata kabenta kaseng klabu kajing ujor abadai bat kate kajing tei kate ka surok bat nakaliang jong tei executive engineer lakular ban simkia ya kate ka kam bat ban udlek ban inspect biang nabenta kate kajing tray abadai bat kate ka PMGSY 3 kabilang banong cloud Birki Sundulun. Dan nakaliang jongi TF KJP Birki area harangkat kajing asalan jensen ranglang jongki mungkin kam jongka West Kasihir. Kumta naliang jongka seng buat jur ya executive engineer udah mensimsia mardor tapi day buat kita kajing tray. Reels qua ya các tiên là dòng pin đâm cam ya cả ba căn kiêu các tiên khasi các tiên là dòng ai kan roi kan pa Buon kia keren halor ka environment, ka saudong sauput saukuan, ya ka badai ban penne pensa ya ka jingjarngam. Haka kentien khasi niyo ya ka mariang. Na ka mariang niyo sa ka meirilung, meirisan, meirilang, meiramo. tiên là dòng Tudayakan mau kendit ho. tiên khasi Lapan mi da ka Kapatisi TV, na ka benta ka jingmentoy upat ba.